kan la to kan ti mek at tlang zar vek kher atia hanin nge niang chuti chung kan ti han ti boy mala boy rengang he kan lagang ti te pokan lau ve a chuan chu kan tlang zar lem lowa mase document lem an hmanga kan man chok ani ti hi mi puin ria sela an duwa kan official stand website kan an tar lang ta chia renga mi ti hming chiat tumna ai main i document lem hmang ho hi kan mu chuak thin ani kan ria ni ti akha ria sela man tum midang ten lo manga na kin zela an ti mang ti kha ngai to na kan ne lo team sela hmang lo sela kan du wang ti khan kan official stand da chu kan ya action po kan lai a rule si kan pe fel to a rule si du duina man thei lo wa cabinet ina ngai to le phota nga ya chuan chumi ma chuan kan non film khur ta seta a ngong tu ra thui sia i dot ti la chu kan thelun hal vek thei february thla lo wa khan session dia cabinet meeting le pasabera man thei turin elo thei turin kan bot sei man vek to amaro chu service rang ten no ma khang ho kharo na chutia anni te ho ne na india ti kan du wangin kan man mo du le taloni pal borbori la chu tuna kan nei fel dei to kan tinga la MBSC pon an boi pi meka offer siam tur kha chuan nge ning sum nei nga ya sum ngama za nei nga ya sta chuan finance kan dila finance in min release vele engkim ke ni chu kanin paisa vek to a finance lamin kan sum mo chu tukin jinga po kanin bia a tam le ne man ron tia anon release te nge to tur kan ngai result choma kan ke ni chu kanin pe fel to a amaro chu finance lama khan kan thre tur chu sum pek to phi thei lo a he tom sa lo khami budget kumin kan budget hi chu nge niang kan thu la tuk man lo wa engkim kha lo pe fel ti do to ni ta tlem te chu hi kan bela sta chuan head allocate na tur le khating kim ti fel ngai boi pui ngai ni wangin finance pon khale ron te ron the top the khani bik lo wa da chuan a head kan nei fel chuan finance tam chuan aron tianga ti wat kan tum kan in khom le thina ati dan tu chu kan in bot sei chate obvious